guys, yavuze ku making amafaranga. I feel so energetic, so excited kubera ko ni nabyo tugiye gukora. We are going to learn social media. Turiga social media ariko tubihuza n'uburyo twayikoresha twinjiza amafaranga. Technology, who doesn't like seeing kids growing wiser? Please come, we will grow together. Hi everyone, Grow Smart with Angelique. Muri kumwe na Angelique Uwimana nkuko bisanzwe. So, muri video y'ubushize hari video na postinze iyi ngiyi. Ndakeka mubibona neza ya 4 skills that you can learn and be financially free in 2026. Iyi video haiji umuntu akora video hanyuma agapostinga agatanga promises nyuma akibagirwa. So navuze ko tuziga those 4 skills hano kuri Grow Smart with Angelique, and then tugatangira kuzishyira mu bikorwa kugira ngo tuzamara umwaka. Murabizi ko turi muri urwo rugendo rwo kugira ngo tube financially free. Escapers hano muri ndabasuhuje, twebwe twaratangiye. We are saving some money. We save 3,000 Rwandan francs a day, tukayabika kuri bank iyo ari yose yunguka amafaranga. Ngiye nkoresha aguka unit trust funds, bunguka amafaranga menshi bigatuma tuzamara umwaka dufite amafaranga ahagije. Rero ako karagaciyemo muri izo skills zose uko arenye twabashije kwigamo skill imwe ariyo ya sales. Umuntu utarize sales, you can go back to the videos hanira hari ningiyi. Twize the basic fundamentals hano kubera ko nkoresha YouTube, ntabwo njya very deep. Ndeba icyingenzi cyane wamenya ku bijyanye n'ubucuruzi. Ese nagaki ukeneye kumenya, niki cyagufasha kugira ngo ukore ubucuruzi neza, wareba zino video zagufasha. Noneho twize sales, duhita tujya mu bindi. Ndibuka ko twahise tujya mu bindi, dutangira kwiga principles. Ni gitabo nayo nasomye mbona kirimo kiramfasha, The Richest Man in Babylon. Hari videos nagiye nshyiraho hano, mwazireba muzirebe zose zifite umumaro kuko ziri inspiring, ziratwigisha gukora saving n'ibindi. Mujye muzirebe. Rero kujya muri ibyo byatumye tudakomeza kwiga. Rero ubu ngubu nzongera kujya mu bindi ari uko tumaze kwiga izi skills zose uko arenye. Ubwo twarangije sales, ako karavivutse. Noneho ubu ngubu tugiye kujya kuri social media. Remember, numenya gucuruza noneho ugakoresha na social media, ni ibintu bibiri, ni combination iryoshye ku buryo aho ngaho rwose ntaho amafaranga yagucikira, azagumaza mu nzira zawe uko iminsi izajya igenda. Ubwo rero reka twinjiremo dutangire twige social media. Kera nigeze kujya ntanga training, ndabikunda kwigisha abantu. Nigeze gutraininga, wenda muri kureba iyi video mushyiraho comment basi munansuhuze. You can write I'm your trainee hano muri comment section, you can write there. Ndabibona ko wankurikiranye. Iyo rero ndi gutanga training akenshi nkunda guhera kuri basic things, guhera hasi, mbese nkagufata nkaho ibintu ngiye kukwigisha utabizi, as if bikiri bishyashya. Kandi koko nibyo, kuko ngiye ngahera hejuru ntago ushobora kumenya neza ibyo nshaka kuvuga. So kadutangire rero kuri basics. Iyi video iravuga ngo what is social media. It's a definition. Turareba definition gusa, tunarebe uko tuzajya twikoresha. Ubundi nyuma y'iyi video tuzajya muri practical things, uburyo twakoresha social media for us to sell, kuko turi gucombininga skills ebyiri, selling and then social media so far. Okay, twagiye. Now, what is social media? Social media ni platform iyo ariyo yose aho aba users bashobora creatinga contents. It's a platform where users can create contents. Ni platform na ahantu runaka abantu bashobora creatinga cyangwa se bagakora content. Ni nko kuba ifoto ishobora kuba ari content, video ni content,
indirimbo ushobora kuba ari content, infographics n'utundi tundi. Noneho izo content wa creatinze ukaba wabasha kuzipostinga. Ubwo gupostinga ni gushyira kuri iyo platform, ni ugushyira aho hantu nyine n'urubuga, gushyira ku rubuga. Mu Kinyarwanda cyiza bavuga ko social media ari imbuga nkoranyambaga, ni urubuga abantu bahuriraho ari benshi. Noneho muri urwo rubuga abantu babasha gucreatinga contents, izo contents bakazishyiraho, noneho bagatangira no gucommunicatingana, kubwirana ku kintu runaka. Urugero, iyi video nakoze ni content ubu ngubu ahantu muri kuyirebera, social media muri kuyireberaho ni YouTube. YouTube is a platform, is a social media platform. Ubwo rero na ahantu abantu creatinga izo contents hanyuma bakazipostinga, bakazisangizanya, kuko iyi video nshaka kwisharing. Niyo mpamvu nyabwira ngo mwibuke gukora like, mukore share like. Share uba uri kwifata ukayisangiza undi muntu ushaka ko amenya ibyo ndi gukora. Noneho ikindi kintu bakoreraho, they can communicate, bagasangira ibitekerezo, bagacommunicatinga. Ntago ari ibintu ndi gukura mu mutwe. Sometimes I read them on my phone kugira ngo ntabaha ibintu bitari byo. So izo mbuga rero nkoranyambaga izo tuzi ni zihe? Hari Facebook yaje kera guys, twarayikoreshaga guhera kera. Hari Instagram, hari YouTube nayo nayivuze, hari LinkedIn, hari TikTok, hari niyo bita X yahoze ari Twitter, ubu ngubu yitwa X, n'izindi. Izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se social media mwumvishe icyari cyo basically na hana abantu bahurira bakaba bahashyira content. Iyo content bakaba bayisangizanya, bagasangira amakuru from all over the world, kuko urumva iyo platform ikora buri gihe hari internet. Iyo internet rero niyo ituma abantu abari bo bose aho baba bari hose babasha kuvugana kandi bigakunda. Okay, nyine ukayibona. Umuntu uri muri Amerika areba iyi video, ndabasuje abantu bari muri Amerika muri ama video yanjye. I love you so much. I have some people from Alberta nziko bankurikira. I have some people from Canada bandeba. So guys, I appreciate nukuri ibi mbivuze mbikuye ku mutima. Thank you for watching my videos and I will never disappoint you, okay? That's a promise. Now, rero ibi bintu social media tugiye kureba ikintu gituma social media iba different from ubundi buryo abantu bakoreshaga kera, bakoreshaga iposta cyangwa radio cyangwa television. Iyi ngiyi iri interactive. Social media is interactive. Interactive means ndakwandikira ku kanya ukabibona then ugahita unsubiza. Reba nka WhatsApp, ndakwandikira ugahita unsubiza, nkwandikira ugahita unsubiza. Interactive, you can interact, mwembi mugakorana ku buryo bwihuse. Ikindi, it is user driven. Anyone can use it. Babikora ku buryo bworoshye, ku buryo buri wese yayikoresha. Ikindi, ibiri global. WhatsApp ikoreshwa ahantu hose. Umuntu asigaye ava hano mu Rwanda tuvuga akajya muri Kenya. If I'm moving for Kenya, ngiye muri Kenya ndi bumaremo nk'icyumweru cyonyine, si ngombwa ko ngura nimero yabo, nkomeza kuri WhatsApp. Okay, I can buy their SIM card kugira mbone internet, ariko nimero yanjye ya WhatsApp ikaguma kuri WhatsApp, tukaguma tuvugana. Nshobora kwandikira ndi muri Kenya, ntunabimenye ko ndi muri Kenya, kuko biri global kubera internet dukoresha. Urumva ibintu byaroroshye. Ikindi, biba biri fast, birihuta cyane. Information nabaha hano itigenda ibaze ndi mu Rwanda, ariko umuntu uri muri Alberta ahita yibona. You understand? So why social media matters today? Iki ni nacyo niryo zingiro rikomeye. Ese nukubera iki social media ari matteringa cyane? Ni kucyo ari ikwiye kwitabwaho cyane muri uyu mwaka wa 2026. Icyambere, it's kugufasha kubaka personal brand. Nimvuga brand nimwumve nkuko nshyiraho icyapa cya Grow Smart with Angelique. Mukona kano kapa kari hano, like hano murabona hari logo mba mfite yerekana Grow Smart with Angelique. That's branding. Ariko normally ntago ari icyo gusa. Iyo uvuze brand ni birebana cyane na
ishusho, mbese tuvuge ishusho, the real image of me. Rero ishobora gutuma ugira personal brand and marketing product or service. Iyi social media igufasha gukora marketing, igufasha gukora ubucuruzi bw'ibintu by'ibicuruzwa runaka ufite cyangwa se service ucuruza. Ikindi social media zidufasha no kwiga skills tutazi. So far ngiye kwigisha social media, uzigira kuri iyi platform ya YouTube kandi hari ikintu uzahakura. Abatangiye ku applyinga ibyo nigishije kuri sales, ndakeka ari abantu ba outstanding hano hanze aha, and I wish niba ufite ubuhamya bufatika bw'uko wenda ibyo nkora hano bibafasha, please drop a comment. Nushyira comment hano hasi birafasha abandi. Niba ibintu nigisha hano, ibintu ntanga hano hari umumaro bigufitiye, wandike muri comment section uvuga uti Ange ntakubeshye, I'm learning, ndiga kabisa, hari ikintu gishya nungutse, narahindutse, ngenda nkura, n'abandi babimenye, why not? Byandike, sibyo? And ikindi, social media can help you make money online. Guys, yavuze making amafaranga. I feel so energetic, so excited, kubera ko ni nabyo tugiye gukora. We are going to learn social media. Turiga social media ariko tubihuza n'uburyo twayikoresha twinjiza amafaranga. Ubu nibyo bigezweho, and ishobora kugufasha to grow your business. If you already have a business ukaba udakoresha social media, I can say waba waratakaye. Guys, social media irakenewe as long as you have a business. Ugomba kuba ufite social media manager, ufite social media management izwi online. Kwa ko narababwiye ngo ushobora kugira iduka Kimironko, ukagurirwa n'abantu bari Kimironko cyangwa se n'abandi batari Kimironko, wenda bakurangiwe n'abandi bakiriya. Ariko iyo uri kuri social media, nuvuga ngo uri kuri platform, uri kuri global market, uri ku isoko ry'isi yose. Ni nkuko iduka ryawe ryaba riri ku isi yose, abantu bose baribona. Umuntu uri Mauritius, muri cya kirwa cya Mauritius ahita reba agahita avuga ati uyu muntu acuruza amashuka Kimironko. Umuntu uri muri Miami arakureba akavuga ati uyu muntu acuruza amashuka Kimironko. And kwa kuba washyizeho contacts zawe, biroroshye ko yanaguhamagara, biroroshye ko yakugurira, ugasanga ese niwe wanga amadolari, tuvugisha ukuri, nta muntu yanga. Ugatangira kugurisha muri currency zo mu bindi bihugu. Why not? Kubyohereza biroroshye, ushobora gukoresha DHL. Hari uburyo bwinshi wacuruza on global market ukoresheje social media. Niba uri hano ukaba ufite business, ukaba unakeneye mu social media manager, I'm the one qualified for that. Ndahari, I can help you out, okay? Ni ikintu rero ukeneye kugira. So why again social media? Mwumvishe ko social media ni byose muri 2026. So let's learn social media, tuyigire hamwe. Stay tuned, nzagenda mbere ku buryo tuzayigamo mu buryo butandukanye bwo mubona kuri social media platforms zindi. I'll be explaining, ariko ndi kubaha n'ingero zifatika, cause ibyiza biri imbere, video ziryoshye zirejo. So don't quit, please hit subscribe button. Wibuke ukore subscribe, kanguha amasegonda basi 10 kugira ngo ukore subscribe, okay? Let's go. Thank you for making the subscribe. Urakoze gukora subscribe. Ngo ikaze mu muryango w'abantu bifuza gukura. So na ikindi gihe video nakagaruka mfite package nini izagufasha kuzamuka. Thank you for doing that. Wibuke kandi niba usanzwe hano muri Grow Smart with Angelique, uke gukora like kandi ukore share, abantu benshi bamenye ibiri kubera hanga. Thank you and bye.